I pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u naš video. Danas ljudi moji igramo našu nogometnu karijeru. Kao što vidite, nastavljamo dalje našu nogometnu karijeru u novome klubu Dortmundu. Mislim u starome klubu, samo smo prešli u prvu momčad Dortmunda. Znači ušli smo u drugom poluvremenu, gubimo 0-1. Evo imamo priliku, Grgić, sabili smo gol, ljudi, ostavite like, share, subscribe, zvonce ako želite normalno još videa o mojoj nogometnoj karijeri. Trenutačno smo zabili gol i pogodak za remi protiv Bayern Minhena za 1-1. Igramo protiv Bremena, najvjerojatnije ćemo ovdje biti u prvih 11. Kao što vidite, da, prvih 11, kako vidim to? Ako je negdje, ako je prešle minute, ako je već drugo poluvrijeme, a tek sad onda dobijem priliku za bit gol, onda nisam u prvih 11, ako je ovako. Do 45 minuta onda sam u prvih 11 bio, tako da, evo ga, evo me ovdje Grgić, dobra lopta. Koji gol Grgića za 2-1. Izgubili smo od Bremena, ljudi moji, 2-1. Nažalost, Dortmund je reminio izgubio tekmu. Opa ljudi, osvojili smo neku prestižnu nagradu. Evo neka puzla, Soccer Superstar. Dobili smo 10 ovih nečih vragova i osvojio sam Golden Boy za sezonu 2, ljudi moji. Tako da Golden Boy, službeno sam, ljudi, zlatni dečko, osvojio nagradu za zlatnog dečka. Osvojio nagradu Golden Boy, kako bi se reklo. Odlična lopta, no ipak loša lopta, mogu li nešto učiniti? Dobro. Koji kurac ja napravio? Nemam pojma. Ide ova lopta meni, opet ništa od mene. Makar je 1-0 protiv Mainca, pobijedili smo 1-0 protiv Mainca. Dortmund Kiel, velika tekma protiv Kiela. Znači bili smo u drugoj postavi. Evo Grgić. Velika tekma, no opet ništa. Ovo će biti pogodak. Ipak ništa, ljudi moji. Šta se o ljudi moji, oprostite. Evo ga, lopta prema meni, šansa i gol. Možda ja nisam zabio gol, ali je Efrem zabio gol za 2-3, tako da izgubili smo od Kiela 2-3. Upravo se sad uploade, ljudi, video u 9:38, znači točno u 10 sati će možda biti čak i video o Farming Simulatoru 22, tako da obavezno tamo ostavite isto jedan like. Znači idemo, ljudi, igramo utakmicu protiv Leverkusena, pa ćemo vidjeti možemo li pobijediti Leverkusen nakon ovoliko dugo vremena. Leverkusen, opa, kakva akcija, no ništa od toga. Ja mislim, ladno ćemo zabiti gol s takvom akcijom. Idemo ovdje. Pa idemo. Ne, ja sam glup, ljudi, što ja namjeravam sebi dodati loptu.
a ne drugom. Znači nema više toga, sad gledamo situaciju kakva je i jel možemo to uopće napraviti. To je najbitnije. Evo ga. Odličan pas. I evo gola za 1-2. Vodimo i pobjedili smo. To je najbitnije. Da smo pobjedili, ljudi moji. Idemo dalje. Nakon pobjede protiv Leverkusena vrijeme dolazi u nacionalnom timu četrnaest. Trenutačno smo bili bez brade, brkova i tog dalje i tako dalje. Sad imamo malo bradicu već polako pustili. Trening u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji imamo. Odlično. Aha, ovo kužim, razumijem. Jao, kakav gol. Kidamo na treninzima u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Jednostavno, mi smo najbolji ovdje. Gledajte vi ovo, kako lijepo odrađujemo taj trening za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Kao što vidite, ovdje smo dobili ovaj jedan tokije neki. Nemam pojma ni ja. Evo utakmica kvalifikacija za International Cup. Hrvatska-Izrael. Hoćemo li pobijediti tu utakmicu? Mislim da je ovo kvalifikacijska, ne znam, nisam vidio. Evo imamo priliku, Grgić. Sjajna lopta, odlična. Dobra. Ovo je prazna prilika za kapetana. I gol za 1-1. Biće ovdje velika. Koju sam zabio. 2-1. Pobjedili smo Izrael. Izrael je jednostavno bio jako loš. Kakva pobjeda, ljudi moji, protiv Izraelaca. Da vidimo dalje. Ok, dobili smo neku, ljudi moji, traku. Kao što vidite, tu smo dobili neku traku za ruke. Kao što vidite, ovo smo nešto dobili za ruke, traku. Dortmund, Mönchengladbach. Velika utakmica u ligi. Evo, nadamo se da ćemo pobijediti. Odličan gol, znači glavuđom. Možda mi nismo zabili gol, ali eto. 2-0 smo pobijedili protiv Mönchengladbacha. Idemo dalje. Dortmund, Bremen. Prošli duel protiv Bremena smo izgubili 2-1 ili 2-0, ne znam. Tu je mislim da je čak 2-1 bilo gubitak nas. Evo ovaj put kupimo 0-1. Remijali smo mi iz kornera, zabili gol. Pogodak za pobjedonosni pogodak. Ovo će biti nešto nevjerojatna karijera. Remijali protiv Bremena. Četvrt finale njemačkog kupa između Dortmunda i Wolfsburga. Pa da vidimo imamo li šansu. 0-1, gubimo 1-1. Vi kao Grgić smo izjednačili na 1-1 i 1-2 gubimo. Ekstra pas.
Odlična lopta i prazan pogodak i gol Grgića za 2-2. Remijali smo na 2-2. I da vidimo protiv Wolfsburga, ovo je bio kup, ali zašto je remi i dalje, nemam pojma. Valjda još i povratna utakmica će biti, ne znam. Gol naučale neke. Znači, kao što vidite, ovo je bila četvrtfinala njemačkog kupa. Odigrali remi 2-2 protiv Wolfsburga. Gledajte moja nova frizura. Ja vam se sviđa, malo je lošija, ali evi ga malo dužu kosu malo sada rokama trenutno. 31. nastup Dortmund, Frankfurt. Hoće li biti pobjede ovdje? Ne mogu predvidjeti to. Kakva golčina za 1-2. Znači, mi smo legendaran igrač i ja gubimo 1-3. I još jedan pogodak za 2-3. Znači, 2 gola smo zabili na tekmi. Izgubili protiv Frankfurta. Što nije baš najbolji rezultat. Ali nema veze. Igramo dalje polufinale njemačkog kupa protiv Leipziga. Izgleda da smo prošli u polufinale protiv Leipziga. Pa da vidimo. Kakav udarac i pogodak za 1-2. Zabili smo gol za 1-2, no nažalost smo ispali iz njemačkog kupa. Nažalost, ovo je jedan bolan trenutak za nas. Ne znam jel će biti uopće trofeja u ovoj drugoj sezoni. Imam 3 asistencije i 31 gol. Znači 31 gol u skoro 33 nastupa. Znači u 32 nastupa 31 gol. Evo, ovo mi je treći nastup. Ekstra pas. Ok, nisam baš najljepše dodao, ali nema veze. Ide tu lopta. Ogromna lopta. Moram šutirati s ovim igrom. Kako pogodak za 1-2. Ok, izgubili smo 1-2, ali nema veze, još malo ćemo igrati ovu igru. Još 2 nastupa i to je to. Znači, 34. nastup, igramo utakmicu protiv Mönchengladbacha. Ne mogu vjerovat, ljudi. Kakav pogodak za 0-1. To je to, ljudi, pogodili smo i pobjedili Mönchengladbach s rezultatom 0-1. Svaka čast za nas. Protiv Hoffenheima igramo još jednu utakmicu i onda ćemo, ljudi moji, završiti video. Sjajan pas. Odlično, opo, što radi ovaj igrač. Ovo smo mi. Hoćemo li asistirati ili šutirati? Pa normalno da šutiramo po golu. I ovo je bila naša greška. Izvinjavamo se svima. Ovo bi bila asistencija. Sjajna asistencija. Jao, 1-2. Jao, gubimo 1-4. Hoće li iz kornera biti moja lopta? To ne znamo još uvijek. Kakav pogodak za 2-4 i asistencija i gol. Mi smo bili man of the match.
na ovoj utakmici sa sigurnošću 100% mogu to reći. Ma sigurno nema tko drugi da je bio man of the match na ovoj tekmi osim nas. Znači, stvarno smo bili fantastični. Tako da ljudi moji, to je to od ovog videa. Ako vam se normalno svidio, obavezno ostavite jedan veliki like, share, subscribe i zvonce, a mi se vidimo u idućem videu, ali do tada veliki pozdrav i čao.